Yes kabisa ngiyi ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yamaze kugenda yasesekara. Ikipe ya Rayon Sport muramubona uwitwa Umukiza Obed ndetse na Emery Bayisenge baje afite ibikapu bavuye muri lokali ndetse na Ntarindwa Aimable. Emery Bayisenge, Aimable Ntarindwa ndetse na Umukiza Obed nyama muragenda mubabona mu modoka yabo nziza cyane. Kenisa n'ubegera neza turebe. Ngabo mu gutakaza igikombe cy'amahoro ariko ubona ko baje muri mode ya match ya Bugesera. Baje muri mode ya Bugesera abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Urabona Bayisenge Emery bavuga bati ikipe ya Bugesera turaza kugenda tuyitsinda. Ngabo rero mu kanya turaza kuba tureba ikipe ya Rwanda Premier League 2025-2026 tubaha ikaze kuri 95.3 FM umwezi. Uyu umukino usobanuye byinshi cyane ku ikipe ya Rayon Sport igiye kubica cyane n'ikipe ya Bugesera. Umukino uzanzura byinshi cyane n'ikipe ya Rayon Sport izasohoka mu mikino ya CAF Confederations Cup. Ubwo rero tugiye kuba tugenda tubereka ama equipe ahagera. Ikipe ya Rayon Sport turaza kuba tuyibereka, turaza kuba tunabereka kandi ikipe ya Bugesera mu kanya gato. Izi modoka murimo mubona ikipe ya Gurira yamaze gusesekara mu kibuga iri gukina ikipe ya Etincelle. Babizi ko ikipe ya Etincelle yo irimo gusa naho irwanira kuguma mu cyiciro cya mbere. Ikipe ya Gurira yo nta kintu kinini isa naho irwana nacyo. Wenda icyo mwamya mbere yuko ama equipe yombi ahura mu kibuga nuko ikipe ya Rayon Sport ihanganiye na Kiyovu Sport umwanya wa kabiri kugeza ubu ngubu. Kiyovu Sport iri imbere ya Rayon Sport zombi Yes kabisa ngiyi ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yamaze kugenda yasesekara. Ikipe ya Rayon Sport ngiyo ikipe ya Rayon Sport yamaze gusesekara hano kuri Kigali Pele Stadium nyuma yuko ibintu bitabaye byiza cyane. Igarata igikombe cy'amahoro yatsinzwe na ikipe ya Pele Football Club kuri penalty. Ngira ngo murimo murabona so ikipe ya Rayon Sport barimo gusenga, barangajwe imbere na Eriga Nijuru Ishimwe. Murababona neza uburyo barimo kugenda basenga, baje gukina umukino ukomeye cyane ugiye kubahuza n'ikipe ya Bugesera Football Club. Mu by'ukuri equipe ikunda kugora ikipe ya Rayon Sport mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero no mukino ukomeye cyane ubanziriza uwanyuma shampiyona y'u Rwanda Premier League 2025-2026. Ubwo rero mureke duhikaze abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport bamaze gusesekara hano kuri Kigali Pele Stadium. Umukino ukomeye cyane ubwo ngira ngo murabona cyane. Ikaze mwayibonye imodoka ikipe ya Rayon Sport cyane, abakinnyi batandukanye barimo ubu amazina akomeye. Mbibutsa ko uwitwa Richard Ndayishimiye nyuma yo kwakira umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro yagarutse. Mu ikaze umuzamu wa gatatu Yves Mugisha amaze kugenda hasesekara hano kuri Kigali Pele Stadium. Mu ikaze kandi Bienvenu Joachim Vignino International Benoit Vignino. Ikaze kandi kapitene Youssou Diagne. Ikaze abandi bataramo bagiye batandukanye. Richard Ndayishimiye mu ikaze Richard Ndayishimiye yamaze kugenda asesekara mu ngofero y'abataramo. Mu ikaze kandi Rushema Chris mu ngofero nziza cyane. Ganijuru Eri Ishimwe Maestro yageze. Azizi Basane Kuranye yamaze kugenda ahasesekara. Murababona abataramo batandukanye b'ikipe ya Rayon Sport. Amwita kandi Nshimiyimana Fabrice yahasesekaye. Ngira ngo mugenda mubabona neza cyane. Tambwe Gruar Ngongo yahageze. Ari kandi Ben Aziz Dao, ari Yves Habimana, amwita Shafi kandi Makire Abed Bigirimana. Arahari kandi Likao Kitoko Maestro Pizarro
hari kandi Paul Jesus Sindi, hari Asumani Ndikumana, hari Kabange yahasesekaye ameze neza cyane. Abandi bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport nabo bari kugenda basohoka gake gake. Moikaze Didier Mugisha Taichi, Tony Kitoga arari ameze neza. Muzamu wa mbere kwisi Kwizera Olivier yahasesekaye ameze neza cyane. Kandi mwakire abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bamaze kugenda bahasesekara. Ubwo rwose nguko uko ikipe ya Rayon Sport imaze kugenda isesekara hano kuri Kigali Stadium. Hari abandi bakinnyi benshi tutagiye tubona, ariko mu by'ukuri abangaba nibo bagiye guhangana n'ikipe ya Bugesera Football Club mu mukino utoroshye na gato cyane. Abangaba tumaze kugenda tubereka. Ubwo bari kwibaza bati ese turaza gusoza uyu mukino no? Ubwo rero uyu ni umuganga w'ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo muragenda mubabona. Mu kanya gato turaza kuba tubereka ikipe ya Gorilla Football Club. Muramubona uwitwa Umukiza Obed ndetse na Emery Bayisenge baje bafite ibikapu bavuye muri lokari, ndetse na Ntarindwa Aimable, Emery Bayisenge, Aimable Ntarindwa ndetse na Umukiza Obed. Nyuma muragenda mubabona mu modoka yabo nziza cyane. Kenisa n'ubegera neza turebe. Ngabo mu gutakaza igikombe cy'amahoro, ariko ubona ko baje muri mode ya match ya Bugesera. Baje muri mode ya Bugesera abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Urabona Bayisenge Emery bavuga bati ikipe ya Bugesera turaza kugenda tuyitsinda. Ngabo rero mu kanya turaza kuba tureba ikipe ya Yes kabisa, ndiyo ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yamaze kugenda yasesekara. Ikipe ya Rayon Sport, ndiyo ikipe ya Rayon Sport yamaze gusesekara hano kuri Kigali Stadium. Nyuma yuko ibintu bitabaye byiza cyane. Igarata igikombe cy'amahoro yatsinzwe na ikipe ya Football Club kuri penalty. Ngira ngo murimo murabona so ikipe ya Rayon Sport barimo gusenga, barangajwe imbere na Eriga Nijuru Ishimwe. Murababona neza uburyo barimo kugenda basenga. Baje gukina umukino ukomeye cyane ugiye kubahuza n'ikipe ya Bugesera Football Club. Mu by'ukuri ekipe ikunda kugora ikipe ya Rayon Sport mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero no mukino ukomeye cyane ubanziriza uwanyuma shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League 2025-2026. Ubwo rero mureke duhikaze abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Bamaze gusesekara hano kuri Kigali Stadium. Umukino ukomeye cyane. Ubwo ngira ngo murabona cyane. Ikaze mwayibonye imodoka ikipe ya Rayon Sport cyane, abakinnyi batandukanye barimo ubu amazina akomeye. Mbibutsa ko uwitwa Richard Ndayishimiye nyuma yo kwakira umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro yagarutse. Mu ikaze umuzamu wa gatatu Yves Mugisha amaze kugenda hasesekara hano kuri Kigali Stadium. Ikaze kandi Bienvenu Joachim Vignino, International Benoit Vignino. Ikaze kandi Capitaine Youssou Diagne. Ikaze abandi bataramo bagiye batandukanye. Richard Ndayishimiye, mu ikaze Richard Ndayishimiye yamaze kugenda asesekana mu ngofero y'abataramo. Ikaze kandi Rushema Chris mu ngofero nziza cyane. Ganijuru Eri Ishimwe Maestro yageze. Azizi Basane Kuranye yamaze kugenda hasesekara. Murababona abataramo batandukanye b'ikipe ya Rayon Sport. Amwita kandi Nshimiyimana Fabrice yahasesekaye. Ngira ngo mugenda mubabona neza cyane. Tambwe Gruar Ngongo yahageze. Ari kandi Ben Aziz Dao, ari Yves Habimana, amwita Shafi kandi Makire Abed Bigirimana. Arari kandi Likao Kitoko Maestro Pizarro.
hari kandi Paul Jesus Sindi, hari Asmani Ndikumana, hari Kabange yahasesekaye ameze neza cyane. Abandi bakinira ikipe ya Rayon Sport nabo bari kugenda basohoka gake gake. Moikaze Didier Mugisha Taichi, Tony Kitoga arari ameze neza. Umuzamu wa mbere kwisi Kwizera Olivier yahasesekaye ameze neza cyane. Kandi mwakire abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bamaze kugenda bahasesekara. Ubwo rwose uko ikipe ya Rayon Sport imaze kugenda isesekara hano kuri Kigali Stadium. Hari abandi bakinnyi benshi tutagiye tubona, ariko mu by'ukuri abangaba nibo bagiye guhangana n'ikipe ya Bugesera Football Club mu mukino utoroshye na gato cyane. Abangaba tumaze kugenda tubereka. Ubwo bari kwibaza bati ese turaza gusoza uyu mukino no. Ubwo rero uyu ni umuganga w'ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo muragenda mubabona. Mu kanya gato turaza kuba tubereka ikipe ya Gorilla Football Club.